Bangso photo kelang pen ralatum akachini kenang sot. Nang latum bangso bang puapan chini igma. Nang latum chini polakte ahok pedalam long ikji. Bangso bang pu social media mate Facebook page along ke paklang post. Kristan mate Kristo apan ke kroya rat apan nong mitong kewan ma. Matang te nong nosi ke jolo. Tang te ajupon sina. Apa ni lisi tu dengan mangsanya, ini tum coki cukup arada tu makai tu, apa ti angin tum ke ini tum Christmas aku nangai tu ni des ni buang ni tu bangke. Christmas itu bangke lambat tu, laso lambat tu bangke kopi pun mah, ini tu bangke suah si nangai pacu, suah si nangai pacu. Kopi pasti suah pun tak lakum nang tanah he, lakum kitun ke dangahan lop lo tangke, ini tum karbiar tum ke coki yo, ada coka kai dan suah ke dokter jumje. Kami usul mahangnya teking akiti pada soci tu pakrengsi, akrengsi. La soci lang pakrengsi soci lang nimsi analong. Mana analong kami, hoi alang asipo, makitun ni dang long asi puisi, katun kitun ni dang. Langgang hir pusiku. Kita ilu melanggang hir kali lagi. Suara. Lasi ilu tu mangke nang halai ok han amek jod kali. Nang hol so suapan hijin di ma. Kasi laso mangke itu mangke anang ini tipo lo ni suatu kau pasti. Hitie kono bohom dah kiti jokilah. Alang li bangso alam kaningye konat pensi aja kong kelong. Matang te Bible kang thir por hiet pentong alam kelong ma. Lake arjumi milo. Lapen Kristo apan ke kraya do anatum o pilo kamathaji. Bangso alam ahok putong tugoma. Athik akhai tin mate ajati tin setame. Dhorong ke kroy dorep lapen chini pame pensi lam paklang nangji. Kali liputang te ham kacedana sonsi mandet athik. Bangso putak lake Kristo apan ke kroy arado anpen si ahok alam radapan pachini ponpo. Tangte non-Christian atum mate Kristo apan ke kroya radatum Christmas ke palona hut. O suachiti ke pakreng pentong radapan ke pachupon ke pajun pon ma. Matang te alang lila bangso lam ke pacan ma. Sitame bangso lam ahok pet kachinia teng protang te. New Testament mate Bible kang thir aron kimielong ke labang solam ke puthak ke paklang pon thek pon long le. Tang te labang so puthak rat pen ko pilonon akang sai ipipo. Tang te labang so puthak ke cheng pen ke jut arju pon sena. News Desk Sport or India 24/7 News.